Tatang, yamamok tinobyak ni Christine. Naimbag nga orasyo, tata. Ay, kastamay, balasang ka. Kaano pa yan nagayan ayat kayaw? Nabayagan na tatang, hindi pa na napanatawin. Aya, sa itala ayam amum kanyak to'y nobyam anak kaw. Ay, mabayin pa'y ngamin ngagpakita ni Christine kada kayo tatang. Saan pa'y nakasagana ide? Gamita, mabalinain. Mabayin ka no ngamin kada kayo tatang. Yes, taya. Ay na. Awan tirong mga pagbainam, balasang kaw, ta nanumo kami laeng. Oray matda kami, tata. Nanomo kami lang. Napubre kami. Ay kat agpapada tayo, balasang kaw. Isuadi ka agbabain. Irwam maun tibagim diti balay. Kahit kanaw di planom apanangi kasari tinobyam rikaw. Jakpayam mo tatang. Kan jakpay sigurado no ikasar ko ano saan. Nay, apay ngay. Kat madlaw may tanasingpot ni Christine. Nagagat pay. Nalaing pay gayam ng aglutaw. No ugali, awan makunakan ko na. Talaga anasingpot kan nagagat tatang. Iso na lang ta. Saan man napintas tatang? Anya, ay nagloko kan. Inaram mo pa lang araw no kasta ti ibagbagam. Nagpintas to pa ginagan na Christine. Ginagan na lang Kinapuno na siyak ti agmadmadi amang yam amo ka na kayo na mabainak. Apay, ibain mo di nobyam? Apay nga ron nga inaram mo no kastamot lagayam. Saan ko mat nga inaram ka tatang? Anya? Kasano nga ron anaadan kayo ti relasyon no di mo inaram? Isaw, tinangaram kan ka, kasta. Kwa? Kasla kastan sa tatang. Nabartek kami nga minidi kat nailawaan kami. Ang ti malagip ko. Kasla sinulisog nak idi nabartek kami. Kasinsin ngamin ti barkadak. Iso nagsasango kami idi anaginom. Anya? So nga alanganan nakpay kan kwa na tatang. Jakpay sure no ikasar ko ano saan. Ay no kastamat lang alanganin ka. Nasay-saya at no agsina kayaw. Narigat mo't ano mangnamnamay ti awan. Kan amangan no masikugaan. Kasi may. Kasla maikawa akmat no sinaakon tatang. Taadamat na nagkaduan may. Sa bagay. Nalakalang ayatem ni Christine ta nagagayt kan nasingpayt. Masursurom to nga ayaten Kabagays, nagapuak ije palayo. At damot babae anadanon ko ijay. Nobya ka ni Rico. Ay wain kabagays. Nang isang part iti asawaan na. Ang dinapaymot kayat nga ikasar. Anya, apay kanungay. Inyawid na nga ron. Alangan nga agdenadan adida pa'y nagkasar. Jakman amaw iti dadya ka anakam kabagays. Saan kanupay nga min asyur? Saan asyur nga? Saan asyur ano labna wano saan? Taga po kanulang iti arak isa nagkinaawatan da. Anya, nadlaw ko ang nagagad. Tagdaldalos ijay balayo itay. Kan naglabapay. Ay wain, talaga nagagat na jay. Kan nasingpay. Swerte ni Rico, ano na dyan ti maasawa na. Nalaing pa'y kat ngagluto Ay na di na pa'y laikasar. Anya pa'y lati sa pulon na itiday jay ngay. Jakman na mo itiday jay Rico. Alanganin ka na ta saan anapintas ti nobya na. Ay na, ananwam ta napintas no sadot mag kantang set. Ugali ti numero 1 akitaan na. Saan arupa? Ibagam tuman na itakan kwa na kabagays. Barang sikat ti denggen na. Nakaamamwamat iti day di anobyang pare. Kwa pare. Kasinsin ti may sa abarkadak. Nakaskas daw lang pare. Naimbag man tak kinayat mo day di. Katsigod mo't apang beauty queen ter armo. Nagpipintas amin nga ex mo. Pangasim pare. Di nakantyawan.
tamang pumulot tila payag ko kat anyapay ti maaramid ko ken ka. Saan mo't pare? Ibagbagak lang mo't. Pungtot ka man na dagos. Ala, panawan nak dito yun, nawan nasaya at nga ibagam. Papanam, Christine. Inak man isursod dato inangkat ko nga sabwa, Rico. Isupay ti maganan siya. Anya? Asino ti akin saba? Apay, adan aya am-amom di ti lugar may. Adan, ah. Siyak pa'y mati ko na. Nalaingak nga makipula-pul iti tao. Iso nga doon tinaamam mo kiti lugar yo. Nga uray dinak inyam-am mo. Siya ko natin nakiamam mo kanya da. Anya? Unay kamutan. Kunak mo't adi ka rumrumwar di ti balay. Apay aya nga paritan nak nga rumwar. Maburi nga rod matitoy. Di kan mapanaglakaw. Kababain no makikita da ka di tarwar. Uray ko maano di daan mo anobya ka. Apay aya kasta ka matreko. Ibain naksamat ka nagiti kakalugaran kan kakabagyam itoy. Tamanipod adda ta itoy kat hanak ngayon niya maamukan niya da. No adda umay itoy bala kat damdamagan da no asinuak. Ngam ibagbagam la ang tinagan ko. Hamumot ibaga nga NOBIA nak. Ha? Ay na, maamuan dan tumot lang Basta di ka rumwar. Basit matlat maganan siyam dita. Di kan agisorsori tila ko masaba. Agtalinad ka lang ni tibalay. Bayam asyak ti agtrabaho. Kano nga ikasar mo ti NOBIA, Rico? Jak payamonte. Ikasar mo kit din, tanay. Agdandan na kayo. Sagot ko ti may sa ababoy no agkasar kayo. Ha? Eh, saan kami pa yan nakasagana, ante? Amon mi pa yan ay mbag ti ugali ti tunggal may sa. Ay nari ikaw, no siyak. Makunak anagasat kakin ni Christine. Tanagagut kan nasingput. Para makita no saan nga agbaliw, ante. Amangan no italaang dayta. Ta siyempre, nabiit kami pa lang. Isa narigat tagdarasudos nga agkasar, ta narigat ti mailawan. Apay, anyat gagaram. Apay akaslad da kayat mo nga ibaga kabagays. Ay, kwa, diyang arod amaw no kasanong ibagak dahi tao. Mabainak nga may. Anya day taaya, ibagam tapno amok. Ada ka di problema. Awan problema, kabagays. Adala kayat kong ipudnaw. Ang mabainak sa. Mapmapanan ti oras. Ado pa'y ti aramideg kabagays. Ibagamon no anya day ta. Di naktaktakon. Ay, kwa. Ada ngamin inarem ko abalasang ije ilay. Kat inaklon na. Iso nga adan NOBIA. Ha? Kaya't yo no mga sawak manan kabagays. Nikat sikat ti agdesisyon iti dayta sana da kamay. No anya ti pakaragsakam nga aramideng, suportaran da ka. Nakaamamwam iti dayta babae ngay. Sigaw da waitress iti inuman. Ngam di inaklon na, imbagak nga gikato ni Jai. Nasingput lakit day. Ay uwan kabagays, nasingput may, kan napintas. Iso na lang ta ubing sa unay may dilig kanya. Apay, manot tawon na ay 23 lang kabagays. Anya? Ay kat paliiwam pa'y anaimbaga. No talagamot ngay ayatan na ka. Tamangan mo't no ti pensyon mula ang ti almanan na kan ka. Saan mo't kadya kasta ni Alicia kabagays? Mariknak mo't nga ay ayatan nak. Ala no siya awan problema. Tabalo ka mo't. Kan kasapulang buti kadkadwa. Iso ang maawatan ka, kabagays. O anya, ready kan, Alicia? Agawid ta ni balay, ta yamam mo kay ta anak ka. Well, kaya't naknataparakan ka, Fidel? Ay, katuan Awan mo't maramidan na, no, kaya't kumanan ti mga sawa. Kan yamam mo kamot lang kadang iti kakabagya. Nasisingpot matla ka di dagiti kakabagyam, Fidel? Wana, nasisingpot ti pulime. Iso nga awan rumba nga pagdanaga, Malaysia. O anya,
Sumurot ka kanya? Wanan Fidel, sikat di makaamu. Nagpintas mo't ang tinsang putyo ang nobya yo tatang. Kasano ang napasumpat yun na dyan? Kan madlaw nga ubing pay. Minor di edad samot tatang. Nay, saan mo't Sika may 23 na. Aya, kaubingan na pala tikas taatawon tatang. Ang kasano akinayat na kayo dayjay? Saan nga amin nga ubing kan napintas? Kat guwapo kan ubing ti kayat da. At dapat lata na kita'y lalakay ti type da. Kat maysa ni Alicia ka na kita. Wen angam. Ore, saan kayo ng mga asawa? Talakay kayon. Apay, di mo kayat ang mga asawa akmaran, anak ka. Kasapulak mo tikad kadwa, tanay, lakaya kaon. Oh, naimbaga, no saan na kayo alukon na dyan? Ang mga nupagsangitan na kayo lang. Saan? Dakkel, ti panagtalagkaw ka ni Alicia. Di naktulok ko na dyan, tada nagkinarian may. Ni patay lang, ti mamagsina ka na kami. Kababain. Uray ko maano, bakit ti asawaan niyo? Saan mo? Kasla apo ko yung tinobya yo. Di kayo mabain. Sigurado nga na masao ti tao ka na kayo. Uray anyat ibagbagadan Tinapatag, agin inayat kami kanya Alicia. Planok nga rudan nga ikalaysa. Anya? Anya kayo matandatang. Diyak pala nagkasar, agkasar kayo manan. Pauna endak payimot Ay kat anyat kukuam ngay. Ikasar mong aminan nobya. Sige, pagbigyan ka anak ka. Paunain ka nga agkasar. Basta di mo ibaybayag tanay. Kaya't mintiag simpay tinobya. Ay, awan! Inatiw na kan ni tatang mo, Rikaw. Napimpintas ka ubing nga dayo dyan nobya nangam dyan nobyam. Ay, alisto ka ni tatang mo ngamsikan. Nalalayang sa mga garam ngamsika. Agtar na kayo manmat nana. Nagsasaw kayo. Kung namadlan napadas yun tinakinobyo. Awan nga minti mailawan nga agaram kada kayo. Takasano, dahi talag sipsipot itipada yo at tao tiyar aramidon nyo. Madama na boyfriend ko hindi angam sininaak ta nagsadumat. Orag bakbakat aklat na balasang kas jay ti masawak. Intarayan da kakit di Samat Agad kano nga ti kasarmaw. Di mo ko nangaunaan nakapay ni tatang mo nga kasar. Awan bibiyang nyo. Talaga abilibak ka ni tatang mo. Nagpintas jay jiip na. Adayo mga itarayan na jay nubyam. Ay awan. Naalalibtak gayam ni Fidel ngam si Rikaw. Masurunak iti dadya bakit dalya. Nalay ngagkantyaw kat nabakitan mo't lang aro da balasang. Nasakit nga min tinakam dayjekan ka. Tasabali tinaro mo. Kurso nada na ka nga min dayjay pare. Anya? Ay, oray pa nga ta isuntag may sa babae di ti lubong. Jak tututupan. Bakbakitan. Adayaw ngay naunang amsyak. Kung didilaw na alas kano tinobyak. Ngam na alas mo't nga adayaw. Ngam adamat punto na itimbagaan akan kasi ka. Agpay sumat alibtak ni tatang mo ngam si ka. Nagpintas namin dyan nobya na. Kaubingan na pagyam. Ay, saka mo't armam kit din ni Dalya. Tagpada kayo ti ugalay. Di ka di mapikpikun pare. Tagpay sumat ti bagbaga. Kan saan laada kami kinidalya ti mga ibagbagay ti dayta. Adu kami pare. Nagpintas talaga dinobya ni tatang. Naka-short pant man na naging indayon edi po unti mangga ni tarubayan. Nagtayag a babae. Nagswertimot ni tatangan. Ta nakajakpat iti kasta kapintas. Reko, mahal. Anyat kit-kitam ita. Itay pala nga dakit-kitam dita. Awan. Panawan nak dito
Kan dinakman awag-awagan iti mahal, Christine. Para lang ka nang iti babak nang dayta. Baknang tayo, kat saan mo? Nireko mat. Igaraw naman ang kina kay Gina. Panawan nakit di dito yun. Makauma akit kita ang tarupam. Ha? Good morning, Lakay. Nakaluto ako niti pamigatan tayo. Ay, naagsinatan, Christine. Ala, karireeng mo pa ilangam kasta ti ibagbagam. Wano, maditireeng mo. Adan samat madingan ay tagtagainap mo. Awan, nabayagan na kayat kung ay bagaday takin ka. Saan ako na naragsak iti danam? Apay ngay, kunak man no ay ayatan nak. Isungarun ngay naawid nak itoy. Kunam nga agkasartan to. Kun-kunak lang dayta. Anya nga minti basol ko kanyam. No ada man nagbasulak nga ajak amo pakawanan na kuma. Awan basul mo. Basta na amiris ko, asaan gaya masikat type ko nga agbali na partner iti agnanayon. Isong agsinatan. Iturod kan iti balayaw. Ala, agimpaki kan, Christine. Anya ka din dahi tangar aramidem, rikaw. Apaya basta sinaamlatan di tao nga awan mo't basol na ken ka. Jak nga rod ay ayatunan. Nag-expire ti panagayat ko kenkwana. Ken jak inayat iti hustaw tatang. Kagudwala nga panagayat ni nariknak iti kenkwana. 1/4 sapay kitni. Ay, inyaw awin mo pala nga rod ni Christine. No kastamot lagayam ti aramidam. Pinangnamnamam iti awan. Basol yo Nagisangpet kay pala ngamin iti babae. Ket adayo nga ubing kan napimpintas ngem ni Christine. Kakaasiak akan kantyawan da. Ibagbagada anal-alimtak kayo ngem siyak. Ta napimpintas kano nga dayo ginobya yo ngem ginobyak. Insulto mo't day ta para kanyak Ay, diyak amuken ka. Sana panunot tinanakman ti kasta. Basta itunog kon nga agawid ni Christine. Nauma akon kenkwana. Ay, sinayang na day di anubian na. Naggagat pa'y mo't nga ron. Wan nga rod Ket ni isaw ti para luto mi iji balay. Awanan at aglutaw ta pinagawid na matay. Apay Genobiam ngay, saan nga agluto aya? Basit lati amo na alutwain ka ba guys? Saan nga minanayruang agluto-lutaw? Nagagat matlaang agdalaos ka naglaba. Naimbag anos asikaswan na ka. Wan mait ka ba guys? Pasaray itimplanak mo't iti kapikno kwa Paliiwam naimbag tanusadot matlaang sinaamlaangon. Ay, saan ka ba guys? Nagagait ni Alicia. Kunak nga raw tulagan tayo kuman ti kasarmay. Kat adakan ka dayta kabagis. No disidido kan amang ikasar iti Nobiam, makaamu ka kabagis. Adula amin na ita kasar-kasar. Saan na masapul da ita, tatang? Ha? Rico, kaanakan, saan tayo ama itid ti pagragsakan ti amam? Iso abaybay tayo iti kayat ng aramidon. Kan may mayat matlaang no agkasarda, ngam ti agnanayon nga agdennada, ngam saan damot ang nagkalaysa. Di kay mabain aya, tatang. Nagubing ti asawaan nyo. Awan mo't problema iti dayta anak kaw. Di yukit di sinaan. Amang jay pensyon nyo lati almanin na. Imposible akayatan na kayo ti ubing kan napintas. No sana gapoy ti kwarta. Ay ket makamuka niya ti panunutam. Basta siya. Desidido akaw na mangikasar kan ni Alicia. Iso tulagan tayo ti kasarmay. Adapay mo't sadsadot na. Di payaglutaw. Manganlat pagaliston na. Agid idalat kukuen na. Nay, kita akabagais, di mo panuynuyan Genobiam. Isurom nga agtrabaho iti unag ti balay, tapno saan nga agruam. Imbes nga da katulungam, amangan no si kapay lati mga sikaso kenkwana. Saan mait kabagais? Aglutluto mat ni Alicia. Saan lang kami na makitkita ni Ricaw no aglutaw? Fidel, bumangon kan
taing-tairwaran tay pension mo. Kuyugan ka. Ni, anyat mapaspasamak ka. Marigata na ngagangs. Itaray na kayo hospital. Ala, mabit lang nga ron. Ayabak dyan mo. Ay nakabagis ko ay apay ngayon pan mo batan. Naatake ni tatang iti sakit na iti puso, ante. Saan na si Mambo ti Biag na iti ospital? Kasanan nga iti kasarta Fidel. Imbati nakmatan. Fidel! Itatanay tabunan ni tatang. Di ka pala pumampanaw, Alicia. Tapalpasan pa iti 40 days na. Uwan Manong Rico, talaga akas ta ti aramida. Tauray kas-kasano, inayat ko matday di tatang mo. Ala, awatan tayo ti amin. Talaga siguro, asaan na kayo tinaikari para iti tunggal maysa. Uwan siguro, Manong Rico. Ala, mabit lang wan, tayo nakagluto iti pangrabyanta. Aginanaka lang, Alicia. Ante, di mo't adamulayo ang mais. Nagbungan, gumatangak man ante. Ilutok man, takanan mi kan ni Alicia. Paborito na ngamin ti mais kahit. Lukas ta, saan pa'y anagawid ni Alicia ije lugar da? At dapay la ije balayaw. Wen ante, talipasin na pa iti 40 days ni tatang sa agawid. Ha, kasta aya. Di dudwa kayo ije balayaw. Katuwan na ante. Ante, tangay na tayo ni tatang. Kat single manan ni Alicia. Mabalin mo't siguro nga arma kanya. Anya, ay nagloko kan. Armam ti ex ni tatang mo. Kat awan mo't dakas na. Ta single mo't manan. Uray pay, respeto kumamat iti pimusayon nga Apay, awan sabalin nga armam. Ni Alicia nga ron ti korsonada kantay. Idi pa'y laakras ko. Ngam nobya kat nga ron day di tatang. At least ita single manan. Mabalin kon nga arman. Angam di kay madanagan. Ta jak pa'y la arman ita. Palpasag pa'y ti 40 days day di tatang. Tapno awan makun kunayaw. Armag to kalpasan ti 40 days. Anya? Agawid akon Manong Rico. Tanalpas matan ti 40 days ni tatang mo. Itulod ka kadi nga agawid, Alicia? Ay, saanan? Tadamang sabat kanyak, Manong. Mabalin ka di nga ibatim ti kompleto nga address ti balayo. Ta sumarong karakto, ading Alicia. Mangyegak to iti mais. Ken daddo mapay anat natin ken prutas. Ay, katun Sige, taitad ko ti address ko, Manong Rico. Saan nga amo ni Alicia asarong karak ita? Makla at lakit ti dayjay. Sapay ko ma, tamadanon ko dito balayda. Awan mo't mangilukat. Agtuktok pay. Ha? Manong Rico? Naimbag nga oras mo, ading Alicia. Prutas ken natnateng para ken ka, ading. Ala, nagbanog ka pa'y laang. Ala, sumrag ka. Ha? Allah, adumat gayam ti bisitam di taunag, Alicia. Kababain sa ti umunag. Madama nga mintipan nakatulag ti kasarmi iti nobyo, Manong. Tadim manundan. Ha? Addan nobyom, Alicia? Wan Manong, ala, umaykan. Tamakidengag ka iti pan nakatulag ti kasarmi. Akwa, saanan? Ibatit lang na iti prutas kan natin. Ta pumanawak matlaan. Agawid ako na din. Nay, hanya day taladawan akit kita dun dyan. Agisim-isim ka mangkit kita di taladawan nga igembaw. Nagsiksing rod una day ito tiksmit ko ninong. Nagpintas siga. Pinatulodan na kami ni diladawan na. Kat ay na, nagsaksi. Kita man ti magbaga matiksmit mo. Ay na, kasla ka mo iti mama ay tiluto dito.
Takaslag taw-tawan lang iti 20 day ta. Nagkinis ti kodin na nay. Kaya nagpintas pa iti pamagina. Ay katuan anino. Taksila Diyos ako naman. Ay kaya no kasta, siguraduam nga ron aday tan ti maasawam. Tanay, mapanmutin ti tawan mo. Waninong, di kagdanag. Tamabiitin ang maasawak ni Janice. Hello Janice, imawag ka man. Wan Jun, tamailiwak manan iti busis mo, anak sweet. Ay, kasta ka di Janice. Kahit kumusta ang iti aldaw mo ita? Kastoy, naragsak manin tanangig ko man iti busis mo. Ay na, maragsakan ak bata ka na kita nga ibagbagam Janice. Kaslaglag to dahi ti pusok siya. Wan, nabayagtan nga ag-text mate. Ngam, tsak pa'y gayam amo ti tawan mo. Manutawan mo? 30. Siga ngay, manutawan mo Janice. Ay, kwa, Junjun. At tawan naklaan iti nasurok at 20. Unak ngamin kahit sa anak ka nagkamalay. Makita ngamin itiladawan mo nga ubing kapay. Ay, kasta ka di, Junjun. Sige nga, Ruth, tani. Ada customer ko. Lakwak pa isudawan. Ada ngamin grocery. Ay, kasta ya. Alang nga ron. Bye-bye, Janice. Junjun, insan. Sa dino ti papanam? Siga magam dita, insan. Itayak pa ang mga ayabkan kang amdinak mo ti kaskaso. Anda mga min kasarsarita mi ti cellphone mo. Aya. Well, imawag namin tinubyak. No kasta, adan nobya minsan. Wala. Napintas ko nagsiksi. Ay nasaya at ang arod no kasta insan. Tapno makaasawa ka matan. Ang kita ajay nasaya at ugali na. Wala insan. Di kayo madanagan, tas sigurado ka na anos ni Janice. Kahit sa dino nga ti papanam ngay. Di taman tersena, insan. Umayak man antibilen. Ni, ape at tumalangkyaw kayo. Kasla darurayan nyo ante. Anda sapsapulan nyo? Ay na, Ignacia ka anakan. Tantan awak nga rod ni Junjun no ayan nan. Nagbayag mga agsublay. Binaon ko nga min ita ijibang kaga mangala iti bunga ti parya nga mawamutan. Ay na, kano nalabasak ita ijipun ti saba. Mayat ti tutugawan na ijay. Ang dama kasarsarita na iti cellphone na. Aya, ay naglokon day dya nga anak kaw. Naangaran tay lutlutwag nga mawampay laan tay sagpaw kwa parya. Apay nga itakalaan, Junjun. Nalpasa ko na nangan nga itakala sumangpay. Jak na urayan tay parya. Iso na nga anak ko na. Pasensya na nang. Jak na puutan ang bayaganak gayam ang nakatugaw iti punti sa ba? Wanata ko na ni Ignacia akasinsin mawa nakita nakakano amayat ti tutugawam. Kanada kain inawag mo iti cellphone mo. Apay asino di kinasarita maya. Kuha na nang. Ni Janice. Text-mate ken nobya. Anya? Adda gaya mo nobyam ngam di mo yung bagbaga kanya. Inuray ko nga minti umno panawan anang. Apanang ibagak ka na kayo. Anya? Agad, ikasar mo nga rudan no talaga kap-kap na kamaon. Wanto, nana. Di kampay ngamin nagkita iti personal. Agkakasano nga ruda mamam mo manaimbag nga no di kaya kita. Sarakam anak ko. Wan nanang. Paano kijibanggag ninaw? Inak managaradaw? Wala. Dublam, di pa naggagit mo. Dali, aga bawang kansan. Anyang agat bawang ninaw. Kat awan mo't bawang na dya sindak itay. Tuyo nga minti sindak. Apay, di mo amuti kaya't asawa hindi tagat bawang. Dandanin agkasal. Ha? Ay. Adayo pa'y siguro mapasamak na ito ninaw. Apay kay, kumusta kayo na tinubya? Masaya lata ninaw. Kanain kami nga ginawag. Kay, nagkita kayo ni ti personal. Nagdik kayo. Saan pa'y ninaw? Anya kukuim nga. Saraki mo na.
Awisem, tarumar kayo. Tapno makapagkita kayo. Huwag man nga rod ninaw. Sige ibagak to itinubyak kag sarak kami. Hello, Janice. Mabalin ka din nga agkita ta? Pasensya kan, Junjun. Awan pa'y wayak ita. Busy ak namin iti trabaho. Kasta ka di? Kaano nga mabalin? Diyak pa'y amo, Junjun. Ngam di ka madanagan. Tano na wayaak. Awagan ka adagos. Huwag nga rod Janice. Urayak ti awag mo. Nga maguray ka. Talaga ka di akasta ti boses mo? Kasla maip-ipit? Uwan. Kastoy at talaga. Apaya kaslawan gaganay gayam, Junjon. Aglaladot ka, mate. Di na nga rod kahit asabtan ti tiksmit ko. Nana, tabi si kano pa iti trabaho na. Kanya nga rod ngay. Adan tulat ta sa bali nga aldaw apa nagkita yu Ngam, apay pulos asaan kayo pa nagkita? San pa nga rod na. Kahit ko umangang sara kami. Tapno makitak mo't iti personal. Malakot urayam amawayaan Anya trabaho na aya. Adda ka no grocery na, nanang. Aya, ay ka ba nangarod ano kasta? Uwan siguro, nanang. Anyat nagan na ngay. Janice. Nay, kanagnagan na pa'y tayam amok ijay ilay. Kumatangak ba ni talakom amang gakabsat? Manaw akilaw tigatangam. Aguray ka. Kasla nakita kan akabsat. Nang kitaam kanyak ngay. Malagipay. Kasla nakita ka nga minay. When now, karuprupam la siguro. Nay. Daytoyan tigat-gatangam amangga kabsat. Naggapuwak ija ilitay. Adda nakitak ijay. Kalaglagip ko la ita. No sa dino tinakakita king kuana. Anya tinakitam ninong? Di impakitam kanyak aladawan titiksmit mo. Karuprupa na di nakitang ija ilay. Anya? Kaing ingas mo ija picture nga impakitam. Iso na lang ta. Bakit dayay? Anya? Imposible ninong. Karuprupa na la siguro. Uy nga ta. Uno saan? Ang mga dino anak na tinubiam. Anya? Ngam no kaya mo. Agkuyog tanubigat. Ntakitain iti bagbakaking ka. Nakakita mo yan ninong. Grocery ka de? Saan? Aglaklako iti mangga. Ay, sa bali nga ron. Anino? Kaya no grocery tiniguso tinubyak. Saan nga aglaklako iti mangga? Hello, Janice. Kumusta kan? Nasaya at mo't, Junjun. Sika ngay. Mayat, Janice. Kano tangay nga agkita? Sigurado ka kadi akayat nakamakita, Junjun. Katuan Maragsa ka ng unay no agsabat ta, Janice. Ala, sige nga Rod. Agsabat ta intong day off ko, Junjun. Agpaiso, Janice? Wen, basta ti kunak, saan ka amakigkigtut no agkita ta, Ha? Taapay kong mga makigtutak, Janice. Maragsa ka na kidi, Basta. O ala, sige nga Rod, Jun. Ta, orasan ti trabaho mi, Wan, Janice. Agan-anad ka kanayon dita, ha? Sagmamano talakom amangga itangay, kaka Janice. Nay, kakabilin. Si kamagayam. Long time no see, Wen nga rod. Ay, imakar ka magaya man iti pwistom nga glaklako iti mangga. Wen, ta pinapanaw da kamin ijay. Aya, kahit nakiasawa kan. Wano talaga nagbakbakit ka na balasan. Ay na, awan pa'y asawa ka. Ay, di ka mapukawan itinamnama. Dumtang tulat ta. Ay, wen ano, dati maisabit. Wana. Nay, papanamanak, nakasukat ka, mate. Ija ili nanang. Agsara kami ita iti textmate ko. Aya, agkat ala.
Good luck kada kayo itinubyam. Sapay kumata maipasyarmon dito'y balay. Kano kaskasanaw tulagan tayon ti kasaryaw. At damot tay bakam kan lima ababoy mau. Isunti partin tayo no kasaryaw. Nakadayo kayo unay, nanang. Awan pa'y ti kasar. Di tanto matlat turong yaw anak ko. Hello, Janice. Sa dino tayan mon. Adda akon dito lugar a pagsabatan ta. Mabiitin, Junjun. Asidiga kun. Magmag na ako nga agturong ditayan mo. Anyat kolor ti kagus mo gayang. Nalambasit. Sika ngay. Puraw abestida, Junjun. Ala, uwan nga rod. Orayin ka dito, Janice. Bye. Ini. Adama, sumungad ang nakabistida, babae. Bakit mo't dahil ta? Aho? Imposible ni Janice dahil ta, Ubing mo ni Janice. Hello, Junjun. Si kakadiday ta? Ha? Uwan. Siyak ni John nana. Apay nga maamudak. Anya, anana. Unay kamatan, Junjun. Kat no siyak daytoy ni Janice. Anya? Siyak ti textmate mo ani Janice, Junjun. Isungarod ako nak, asaan ka makikigtot no makita na. Ha? Apay, di mo mailasin ti boses ko, aya. Uwan. Mailasin ko. Boses mo agpaiso dahi ta, Janice. Este, nana. Nagadayo mo ti rupa mi tiladawan mo. Ay, apo, pasensya ka, Junjun. No, naglibakat ken ka. Ladawan ko, idi ubingak pa'y dayjay. Ha? Apay kasla nagbaliw ti boses mo. Kasla bimak mo ti boses mo. Ay, apo, nabanduga ko na mangipipit iti boses ko amang papaubing. Ha? Lukas ta? Kaba ilang abaliwan ti boses mo? Una, ta sigursuro. Tapno mapamati ka laeng nga ubingak pa'y. Anya? Apay nga naglibak ka, Janice. Este, nana. Nagbutungak nga men. Tama nga no din naktukayat no maamuam abakita kon. Awang problema iti dayta. Ngam nasaysaya at kumano imbaga madagos tagpaiso. Ay, pakawanan dak Junjun. Ang saan kamot apilitan no saan na kon akayat. Itatanaamwa mo di agpaiso. Di santa pa'y ang nagkita. Inayat ka, nana. Ay, este, Janice. Napintas ka mo ilatang oray, bakit kan? Ha? Mo ka nasingpit ka? Ada pa'y may sa ngayon libak ko ka, Junjun. Ha? Anya day ta? Jay imbagak nga ada grocery. Saan ka din? Las-lastug ko. Inbagak latikas jay. Tapno ad-ada ama inlab ka kanya. Ngam kinapudno na, aglaklako aklaang itimangga ijay sidewalk. Ay, saan ang mo't arupat kwarta? Tapno aramidong tikas ta, Janice. Ay, sorry, Junjun. Mala, baybay amon da kita. Napakawan ka. Tay ayatin kalat ta, Janice. Ay, nahagyaman ang Junjun. Ay, ayatan ka, mate. Nanang, adda kamen. Kaduak tinubyak ni Janice. Janice, isutiin na. Janice, sika. Ay, kakabelen. Sikati ina ni Junjun. Katuan. Ha? Nene, agam-amu kayo kadigin ni nanang ko, Janice? Uwan. Nabayagan na sukik itilakok amangga ni nanang mo. Anya? Wanan ako. Kanayon nakapatawaran itilako na amangga. Basta ya. Oo na yan apan nakairanrarana. Ay na. Kahit yung ka di mo lang ni Janice nga agbalin ang manugang nanang. Ay ka, awang madakas na. Tabarokan balasang kayo mo.
Pakaragsakak ano da kayo tagkagasat. Tamo ka na saya at ti pa nagpuspuso ni Janice. Iso analag antirik nakken kwa na. Ay, agyamanak nga ron ano kasta kaka. Nanya akaka. Nanang, kunamatan kanyak. Tay ti mabiit. Agasawa kayo ni ti anak ko. Kasla mabainak mo't mga wag kang kaitinanang ta agkatawunan talaang. Nanang kunaklatan Makapaikawa matadenggan. Ang mayos lata. Mayruam tantaw. Diyos to jay kunak dun jawn. Isuday jay ta nakita ka karuprupa tila dawan tinubyam. Kanya ngay, di sugayam ngagpaisaw. Ninong, Naiskam ka nga ron ano kasta dun jawn. ha? Dapay mo, Ninong. Wala, taubeng di impakita na aladawan king ka. Baka magayam. Ang mga no anak na pa'y jay intid na king kaladawan. Uno apo ko na. Iso na day dyan, Ninong. Ladawan na kami dagtawon iti 20. Bakit abalasang ni Janice? Awan anak na. Aya, kaya mulat na nga urekas jay. Ninong, awan mo't parikot iti dayta. Uy, ang linastogan na kamay. Ilibak na, bakit gaya may? Nagkidaw iti pamakawan, may papaniti dayta, Ninong. Pinakawan ko matun, Ay, no siyak. Diyak kaya na diya para king ka baraw. Nagtairi ka baraw. Kasano ang makaputot ka kay? Mangampun kami doon, Ninong. Umay kayo doon ng kasarmikin ni Janice, Insan. Inton umay alawasan. Ay, kompormento insan. Diyak maipasigurado. Apay ngay, agkakaruba tayo mutlaan. Ay, amangan ngamin no matuloy tay papanak no may alawas. Sapay siga kumatimay sa nga abay, Insan. Mangkita ka langin iti sabali nga alaw minsan. Tane, diyak masangong. Ha? Pasensya ka ninsan Diyak ngamin ni namnama kas jeti masawam. Ha? Anda ka di parikot iti nobyak, Insan. Naawan ngamin tiganas ko insan. Excited ak pa'y mga asawa kan. Namkas jay mo lagayan ti asawam. Mo problema, ura adayo ti ba iti taon minsan. Awan mo't daldala pusin mi asabali. Ay basta, mangalakan iti sabali nga abay insan. Ado ti saan ang mangayat kanya kaparakin ka Junjon. Kusko sila pandak pa'y dagiti kakabagiam. Kanuray ni ninong mo adagaw. Nagsakit ti panagkitkita na kanyak. Mana, bay-bay amida Janice. Saan nga isunat agbalin alapod iti panagkasarta? Naimbag ano adda kabagyam adumar ay iti kasarta. Dumar ay daman kan saan. Ayos lahat na kanyak Janice. Problema dan no di da umay. Di da maraman ang tikarin it baka ano kaskasano. Isuda ti maawanan. Saan adata? Agyamanak, Junjun. Mariknak ti kinapudnong kanyak. Gaputa ay ayatin ka, Janice. I love you, mate, Junjun. Ay Junjun, matukol sa amat ti aklaw. Nagadumot ti dimar ay iti kasariyaw. Uy, nga na. Kunakit di saan nga umay lagi ti kakabagyan tayo. Tadi na kayat ni Janice sa para kanya. Anya asaan? Kano kompleto da. Iso da pa'y kidi tinakakada nagbalbal ko. Madama pa'y lati kasar nga magbalbal kudan. Ala, bay-bayan nyo idananang. Di ulat na panpansinan ti panagbalkok da dita. Anya nga rod no may busay. Awan mabali nanang. Ala ka, wala na. Happy wedding manan kada kayo kan ni Janice. Manang Rima, apay napanan di kabsat ta. Napan man siguro iyay balay ti ararmon na areme ading ko. Asino nga ararman na? Ni Juana. Kat asino pa'y kumangay. Nimot la Juana ti ararmon na. Ay, naglaklakay abaraw.
Italaang nga makalagip nga agaram ngam dayjay pa'y matahwan at arman na. Di la makapili mo ito ubeng. Un nga rod kasano makaputot no tay pada tamot ameno posti armen na. Tay kumaubing Ay, laklakayan mo dayja asukir. Imbagak lang nga rodan asaan aday dya ta arman na. Hangam natangkan mo ti ulo na, manang. Apay aya alap dandak nga agarem. Kayat ko nga rumay tapadasan ti makiinlayat. Lakaya kaon. Pagbigyan dak kadimay. Uray jak mga sawa. Basta mapadasak ti makiinlayat. Saan da kaalapdan nga agarem? Basta pilyom kumamot ti armem Tani, laklakayan kan amakin na yan. Kalpasan na, padamimot bakit ti armem? Kasano makaputot ka ngay no kasta? Iso adi ka lamang asawan no kasta mo laeng. Wanmat nga main rimo ading ko. Kita anay babakit kamin kanimanang rima. Lakay kamutan. Naimbag kada kami ata, da anak mi mga iwan to kada kami, tun kumapsot kami. Si Kangay, no bakit ka asawa, awan mga sikasukan ka. Iso atay ka ubingan na ti armam tay aganak pay. Tapno makaputot ka pay met ang auray kaskasanaw. Ay, mabainak nga agaram iti ubeng. Imbaga ano kaya tindak lakaya kaon. Kung sa anak mo ta pensyonadaw. Naimbagla ko mamut na pagkarit ko iti armag kabalasa. Iso ajay bakit laangan iti armag ta sigurado kaya tindak. No kayat mo, isapulan da ka iti balasang. Wen rimaw, adam mo may abalasang. Sino kumamot ngay? Ni Elisa ababaunin dalay lang anak ko. Makaas-asawa day jay. Wen, ubing pay day jay. Awan pa'y 30 na. Andan samot pangaruan na jay. Ubing-ubing samot ti panunot na jay. Saan mo't style na la day jay. Ngam nasingput kun nagagat day jay. Ngaimbag no kayat na tila kaya kas kanyak. Kayat na nga road tanakuna na nga uray lakay basta nasingput kunana. Padasum to ka di nga arman. Wen rimaw, numaaram mo ni Elisa akit. Naklunan na kagkasar kayon. Uray da kami kanimanang rima taggastos para iti kasaryaw. Wen rimo, kano makaputot ka. Uray da kami mulaang kiniremi ti makaamu amang suporta iti anak mo. Pagadalan may, makaputot ka lakit iti may sawun nudwa. Mayatan! Uray dua, tasaggay sata iti suportaran manang. Ay katun lata Tulungan tato'y kapsat takaasimot. Data ti agpinpinsong, iso adata ti mang tulong kan kuana. Kan iti agbalinto nga anak na. Kayatan ko man ni Elisa jay kapsatan niya manang rima. Wen kumangaro, tano ni Elisa ti maasawa na. Pag naudin tanto ita dito'y balay. Tapno libre ti babaunin tayo. Wen nga rod manang, nairwam ni Elisa iti trabaho ti balay. Nagkatkatulong ket nga rod. At dantun para luto, para dalaws kan para labatayaw. Wen agnaud da iti libre dito'y balay. Di librin to mo ti panagtrabaho na dito'y. Wen na manang, may mayat mga dayon ni Elisa ang amda Juana mag. Bakit ni Juana? Di nan kabalan tagtrabaho day jay. Wen kano inauna pa'y day jay ngumdata. Alangan mo't adatayon to ti mga iwan kan Juana inton nakapsutan. Oray awan na. Kino nampay manang. Nalpas mo ka din tar aramidem, Elisa. Wen tata, it's time to rest already. Nasayat nga raw. At kami napatag nga ibaga. Ang sakbay na. Adaman damagag. Ha? Anya ngay day tatatarimaw? Nungay at dalakay nga agaram ka. Kayat mo ka day. Dipindi ano nasingpot unuhaan.
Sana man napili ka. An-anwam ti ubing no barumbado mag. Awan serbina. Iso asyak. Uray lakay, basta hampay ang matay. Ah, Kan siyempre, good boy akas jay. Kan jay medyo kabalan na pa'y kumama. ha? Kabaalan na, tay. Iti ang trabaho amat. Kan jay awang kumapay ti sa rukod na kas jay. Ano nga'y ibagak kursonada ka, Elisa. Ha? Ay, agpaiso, tata. Ay, isa bagay, pensyonada na gajay dua kakabsat mo kay. Ay, owen, inkarina nga raw, ano mga sawaak, ket isuda, kag gastos iti panagkasarkaw, kano makaputo takto ka naw, isudan daw timang paiskwila. Ha? Wow! Nagmayat-matan? Swerte nga rod ajay masawam tao. Wen, naswerte ka no kaya tinak, Elisa. Ha? Jagpaiso ngamin amay. Armanak. Kaya nak, tano siya ka ang pilpilyak nga rupa. Ugali ngamin tikit kita kahit sana rupa. I love you nga rudan, Elisa. I love you to Sana kung nagpakipaw ta sangbutan tati panawang. Makitam di kinayat na kanili sa rimaw. Wen nga raw. Jakmat ni namnama akayat nak. Inaklon nak mat adagaws. Kasano? Tulagan tayon ti kasarya. Ay ket na kayo Pasensya awan mo't kwartak. Amo yung nga awan trabaho. Kung sa anak ka nakaadal. Iso nga awan pensyon ka wakas kada kayaw. Sana problema da ita. Da kami ti makaamukan karimo. Demon problema ang ti magastos. Da kami kiniremi ti makaamu iti amin. Ading ka. Dinurugan yun tumat ni Uncle Remo ang mga aram kin ni Elisa, nanang. Anya ngay ita, agpakpakadan ni Elisa ababo unon. Pumanaw ka nun dito'y balay, numalpas ti kasardakin ni Uncle. Ala, ano sa buntag sapol iti kasukat ni Elisa, anak ko. Tani, nagginusto da mga rod. Tinar-aramidan nyo. Laklakayanan ni Uncle, ng pangasawain nyo pa'y lang amin. Kaasin ni Uncle yo. No awan mga si kasukan kwa na intun nakapsutun. Naimbag ni Elisa, tanasingpot da jay. Patyag adinan tubaybayan ni Uncle yo, anak ko. Aping amin asaan anang asawa, hindi ka ubingan na. No kaano alimakay, isumatan ti panangasawa na. Anya nga rod, naladaw nga rod mo't nakapanunot ang mga asawa. Pagbigyan tayo, nanako. Rimaw, pagyanan tangay numalpas ti kasarta. Agyan ta ka naw, di balay may. Ha? Ijay family house yaw. Di, kadwatan dun nag-ijay pensyonada kakabsang maw. Wen Uray na tayo lang tagakabalay. Kapay, di da kaya tagyan ijay babalay nagijyan nakda. Nagdadakkel mo ti babalay nagijyan nada. Di da kayat. Kayat da ka naw, tag na di family house may. Mas komportable da ka naw. No da kami, nagkakabsat tagakabalay. Tada kami nagitay manugang da saan da akaalaan. Ay, wana. Kasla na sing pamaki, di da manang rimi kan manang rima. Di da masiguro apaan da gijay. Saan? Papay ko mga apaan da ka. Kat no kayat da kalaunay apara kanyak. Ni Juana ti ar-armak iday. Di da kayat ni Juana nga agbalin nga ipag. Sika ti inrito da kanyak. Iso nga inaram ka. Ha? No kasta? Ni nanahwana, tistaya sawaan. Saan? Inaram ko lang tinamindwa. Ngam linapdan dak da manang remi kan manang rima. Di da kayat ta bakit kanaon. Sikati kayat da ta ubing kapay. Napilitan kan sama la nangaram kanya, krima. Saan mo't Sikakit di mo't. Nakaragrag sakak nga raod ta kinayat nak. Jak ninamnama akayatan nak tikasken ka nga ubay.
Iso nakaragragsakak ay ayatin kaunay, Elisa. Ita, tanalpasan ti kasaryaw. Ingkarimikan ni Rimaw, ada kami timang suporta itagbalintong anak yaw. Elisa. Ay, kagyamang kami ano kasta manang Rimay. Agyaman akmanan ka na kayaw, manang kao. Kat agnaed kayon adito'y balay, tadakkel mo't to'y family house, Elisa. Sa inyon a problemaen ti makan, tada kamin ti makambo. Tanay, maasyan kami ngamin kinirimo akapsat may. Tawan mo't pagsapulan na, kan lakayon. Marigatanin nga agtrabaho. Naimbag lakada kami, tagpinpensyon kami. Katangay adakan dito'y balay, Elisa. Sikan ati makamong agdalaws kan agluto, anya. Sana balay, ta nalaing kang agluto. Ay ka, una. Sa mga problema day tamanang. Kan inayon mumutin pati panaglaba, anya, Elisa. Ha? Agawa naman ah. Kahit anya matimako na marimaw. Ay, kaunlat ka Paspasurot kami latta ka na kayo at ada kayo matipagtaudan ti kanan may. Saan ko maasakitan tinakam yu ti bagbagame, Tanay, awan apulos gastusan nyo dito'y balay. Tada kami amin ti manggatang iti kasapulan nyo. Basta ni Elisa ti agtrabaho dito'y balay. Aglaba, agdalos, kan aminag. Awan no isot ko na yaw, manang. Nakaluto kan, Elisa. Nay, nakakulmog ka mo dito'y lamisaan, dito'y kusina. Apa yan? May maya dito nga pagkulmugak ta. Asid na gito'y lababa pagbakwarak manang. Ha? Apay, anyat marikrik nam aya. Ikaw, aginawa nga minay. Agpaysa. Nabiit kamot anakargaan, Elisa. Huwag nga rumanang. Hangam na madmadi magdirinak. Aglaladutak. Iso pasensya Jak pa'y la makadalaws. Makaluto kan makalaba. Nagriga mga mintaginaw. Adopay ti kayat ko akanang. Nagriga talaga. Ala, anusam. Naimbag tula numalpas ti panaginaw mo, tamayaton. Ala, aywanam nga ron tasikog mo, Manang Rime, kwartayo man tayo na kumatang iti native amangka. Iso ti kayat ni Elisa akanag. Apay di mo lamalmal pas ti panaginaw nan. Manaw abulan di tiyan na naya. 5 bulan sa amutan. Wan nga raw, ngamjak man namaw. Sensitive samot nga aginaw di asawak. Pasensya kayon na kayo pala ka ni Manang Rima ti makaamoy iti trabaho diti balay. Taas asikasuk mo ti asawak. Narigatag, ang mga numapukaw pa di anak may. Kakaisuna ang nakapututak adagaws. Ay, hala Di pa'y lang arod singin ko matipas ngay na. Tapno mamamin sanain. Tauray huston. Manang. Mabitlang tayo nakalaan ti igatang mo iti mangga. Duan dagiti anak yo, Remo. Mabalinan day jay. Babae kan lalaki. Narigat agkari, Manang. Anyat kayat mo asawan. Nayunan nyo pa ijay duwa nga anak yaw. Jak may baga, Manang, tanay. Napigsaak pa'y maut. Huston jay dua. Tapnusan kayo amarigatan. Tanay, sensitive mo't di asawam nga agsikog. Manipod nagsikog. Saanan ang makatultulong dito'y balay. Da kami mo't amin ang tagtrab-trabaho. Agluto, agdalos kan aglaba. Da kami pa'y timang patpatanggad kan kuana. Takanayon kamot arumwar. Mapana kami nagsapsapul iti pakisideline nak. Ngamawan mo't masapulan. Di dakmut kayat nga awatan iti construction talakayak kanon, Manang. Iso nga rod, ahuston jay dwa nga anak yo kabagis. Ay, sanabali Tain kariyo mo at suportaran nyo dagiti agbalin nga anak may. Saan aya, Manang?
Masikugman meten ni Elisa, Manang. Anya, ay sus, pinagbigyan talangarod idan ijay may katlong anak da. Ita, ninayunan da manan. Ay, di damot amot agtipid iti anak dagijay adwa. Upat taon tanak da. Upat tumeten ati suportaran ta. Kasanaw, di sagdudwata iti suportaran. Kawana na, pagbingayan tamanan. Angam, kasano nga inumanayunan manan. Ay, sana mabalin na. Sana gapo taing karita adata timang paadal to kadagiti anak da. Kat anak damutin nga anak. Sana mabalin ti kasta. Elisa, agbakasyon ka pa'y laang ijay lugar yo, anya. May mayat no agsina kayo pa'y iti pagnaudan iti kapsat may. Tapno maliklikan ti panagsikog mo. Uray sumagmamanula abulan, siguro. Ha? Ako? Wala no, kasta ti kunayo manang. Ikuyog mo pa'y latiburidat nga anak yaw. Agsubli ka ito no medyo dakkelan ti anak yaw, anya. Eko, wala no, kasta ti kunayo manang rima. Nay, papanam, remaw, nagdakkel tabagmaw. Inak man nagtrabaho di lugar da kumparek manang. Makikonstruksyonak. Kunakman no awan mangawat kan kang agkonstruksyon na kunam. Nasyan di kumparek kanyak manang. Sige, mapana ka untanay aldaway. No kasta, di daan mo asimurot ka dito lugar, may rimaw. Saan? Di nakpalubusan ano ibagak. Ay na, kailiw ka una yan, Elisa, asawa ako. Ay ang data dito'y salas. Di nakarakupon dito'y amag. Kababain. Ang mga numakita data na ng kantatang. O sige, mapantangaro di sila, Elisa. Narubwata mong dagiti ubing, Reme. Wen manang, agsisi-arbid jay inauna ka anakanta. Ay, kaslamot mang rugita manen nga agpa-eskwelan, Reme. Ay, awan nga roda. Tadama manan responsibilidad ta. Kadagiti anak ti kabsat ta. Ay, ni Juan alakuman tinasawa ni Remo. Naimbag day jay tasaanan ang makaanak. Kumaa, ngaman niya nga raw, daditan. Ayos lang, no may sawan no duwate anak da. Saan mo't siguro nga agsikog ni Elisa, ta nagbakasyon pa ilaeng. Nay, adda tao manang. Umundag! Anda kami, Manang Rima. Manang Rimay. Nay, bagagsapa yung manang. Ha? Nay, Masikog kamot, Elisa. wala manang. Pasensya kayo na. Simuro mga minirimo yung lugar may. Anya? Amo yung manang. Impa-ultrasound me to yung sikog ni Elisa. Katsingin ka na, oh. Ha? Yeah. Inaman dagiti anak yo, Elisa, Remo. Denggan nyo anay bagti-bagami kada kayo, ah? Nunayunan nyo pa'y tiinam nga anak yo. Ladingitan me. Ngam saan kamin amang tad iti suporta kadakwada. Ha? Apay ngay manang. Saan may akabaila na pagadalan ta adong anak yo. Isong agtutulag tayo. Sagdudwa kami kanimanang rima iti suportaran. Na kayo matidwa. Kanunayunan nyo pa'y na kayo ti makamaw. Narigatan ti panagbiag ita. Iso adi kay kumamot anak nga anak ka. Tanay, amangan no santay ang mapagadal amin ida. Agpanunot kayo mat. Adding ko. Ay, pasensya kayo na, manang. Wan, sana balay. Maudin ti singin nga impas nga ikaw. Sana naman nayunan day jay. Rombang laeng tani, bakit kamin? Kasanon numatay kamin. Kasano nga ay dagiti anak yo. Iso apang nga asiyo. Tahusto kumantiin na nga anak yo. Kababainan kada manang rima kang manang rimay. Makitinulong ak kadakwada, rimaw. Agaplayak nga gabraw, tap na makaurnong ta iti pagbalay ta. Ha? Panawan na kami kadagiti anak ta, Elisa. Kawan na tap na makaurnong ta nga raw. Ano san ta lang tagin na dayo, ah?
Tapno guminaw mo tibiyag tayo. Alang ang makastulat ta kanayo na. Di tamang namnamalatan kadamaan ng rima kan manang rimay. Kababain. Sapain naman nagitanak ta. Ay, pasensya kan Imbes asak trabaho, tasak ti lalaki. Lakayak mo't ngaminayin. Awan mo't mangawat kanya kiti trabaho. Sana problema dahi ta kanya, krimaw. Basta bantayam nagitanak ta. Di mo baybayan ida niya. Huwag, Elisa. Basta agan anad ka nga rod mo't iti papanam to apagilyan Kan dinakto kong maisuksukat iti sa balay. Sak kumalaang ti asawam, Elisa. Wen, Rimo, di ka madanagan. Di ka magkabailan aliputan kat. Taadan anak ta, kan kang runaan ti amin. Ada nagkinarian ta, ani patay laang ti mamagsina kadata. Kaila, bumangon ka ditan aldawon. Inkalabaanan dagiti mureng mo. Agbuutan dagiti kawas mo. Tadi mo ngamin siguden alabaan. Masadutak nga aglabananang, inton bigaton. Bigat ka abigat. Madadaulan dagiti kawas mo. Urnungam tumat ti mureng mo. Bimalbalasangan ka akasta. Inton bigaton, promise. Maturog akpay tanin napuyatan nasakit ti ulok. Kasano adi ka mapuyatan. Kat day tamat lag cellphone nga minter aramidam nga oray 10 orasan ti rabi Ala, bumangon kan. Tatulungan nakman mo't nga rod nga agdalos. Tanay, narugrugit to'y balay. Nagbasit lang nga rodan, narugit pa'y. Awan pa'y serbim nga agbatbati dito'y balay. Di ka mo't agdalos. Anya kayo matan? Bigbigat manan nga agsersermon kayo. Kasano kat kasta ka mat. Di mo ammo ti makitinulong dito'y balay. Ibakbakit mong ti kasta galad mau kaila. Nanang, ipasyar ko tinobyak dito'y balay inton malam. Anya, ay sus, sapay nagrugit to'y balay. Dintumot makadalos di kabsat mo. Jay laagil ilad ter aramiden na. Ala, di kay ka di agaburido manan. Siyak tagdalos nanang, di kay madanagan. Ay na, si kapay ngagtrab-trabaho tagdalos mo. Diyak lang amin nasangot tinagdalos iti napalabas nga al daw. Busy ak iti trabaho. Ngamit at day off ko, agdalosak. Malangaro tatulungan ka anak ko. Day, papanaman ang ibiyag. Di ta istorman ka ba, guys? Inak gumatang iti sabon na paglaba. Talabaak man dagitay nagmumurang apigad ijay balay. Apay nga may na di mo baunan, jay babae nga anak mo. Mamin anumot nga ibaon ko. Mabanugak pa yun amang ibabaon. Ngam awan mo't denggan na. Agdumada iti ugali kin ni Manong na. Naimbag ni Ray taalis to nga agdalos ijay balay. Baliktad, mate. Imbes na nila'y katagdalos tayo sa tibabae. Saan ama nagdalos day jay akaanakam kabagays. Iso apasaray agungetak tamasurunak mo't no daduma. Ultimo aginaw kasadut na. Ayun na yan. Awa na ano kasta na akanayaw. Saan ngagprogreso tibiyag na. Nagdagam nga may ngagsapol iti trabaho na. Lukas ta sadot gayam ngagtrabaho iti unag tibalay. Ay na mapudpud ti dila ken bibig ko amang dagdag ken kwa na. Gamawan latat idenggen na kabagays. Iso abay-bay akong. Agbaliw tulat ta no kay kayat na. Ala, sumrekan ay rin. Pasensya amon to'y nanumu abalay may ta basit lang.
Saan a mansyon? Si kakit di mat. Uray mat da kami. Basit la jay balay mi. Ne, ang damat ka doon masimang put manong. Wan Kayla, iso ti bagbagakan ka nobyak ni Irene. Irene, ni Kayla, kabsat ka. Naimbag nga oras mo, Kayla. Ay, kastamat kan ka Irene. Jacqueline pagaro. Napintas gayam tinobya ti kabsat ko Kat siyempre nalaing agpili to'y kabsat mo kunamsa. Huwag nga rod manong. Ay, mabitlang Inak mangisagana iti merienda. Tapag merienda taman tinapintas sa nobyam. Sino tinagluto, Ray? Nimot Kayla na lang. Si Mromat. Gimagat mo't itangal daw. Linabaan na pa yan nang iti nagado amurang na. Kan naglinis dito'y kusina. Dinalusan na amin pati sirok ti lababo. Day, itaman pa'y. Apay nga ta. Anyat naknakan na. Apay akong digagat ita. Ay, managkunak, mabain iti nobyak na nang. Kan nadlaw ko nagustuhan na ni Irene nga agbalin nga ipag. Takas taon na pa nangasikaso na itay. Kasta aya. Ay katmayat nga rod Ngam, apay. Talaga ka di akap-kap na kamon jay nobya manakaw. Day jayan ti pakasaram. Una nang. Karag itinagbalin ang nobyak nga ex ko itan. Ni Irene lang tinakarik na aki tinagpaydo mga ayat. Iso ti arapaap ko nga agbalin nga ina dahil ti agbalin to nga anak ko. Ay, makamuka nga rod anak ko. Nasaya at mat nga rod no mga asawa kan, tanay. Mapmapanan titawan. Nasingput lakit di jay nobyam. Awan problema, anak ko. Talaga nasingput ni Irene na nang. Nasingput lang nga rodan, napintas pa ay. No manugot ka Irene, tulagan tayong ti kasarta. Ha? Si Kaman Ray, tano siya, nabukilan ti pangadeng ko ang makikalay sa ken ka iti uray anya nga oras. Ngamin, ay ayatin ka unay. Kastak mo't ka. Sikat ti arapaap ko nga asawaan. Ngamin, adda amin ken ka nagitisap sa pulak iti may sa babae. Ha? Mabitla nga rin. Umawawag ti kabsat ka. Hello, okay la. Hello manong. Di kay kadagawin iti nobyam ita dito balay? Ha? Apay ka de? Ay, kwa. Awan, nadamag ko lang Tanagawid kayo agluto ak manan iti mamerienda. Kay naima sa masida. Ha? O sige, agawid kami no madamdama, ading ka. O sige nga rod agluto ak iti puto ken pansit. Sige, makamu ka Kayla. Bye. Agawid ta no madamdama iti palay. Tagluto ka no ti kapsat ko iti merienda ken masida, Irene. Amom, kayat ko man ti ugali jay kabsat mo. Nagsingput kan naasikaso kanya. Uwan tanasingput kamot ngamin. Iso kayat nakangagbalin nga ipag. Sigurado, agkaalaan kahit nga agipag no kaskasano. O ala, ituloy yo ka ni Kayla ti agmerienda, Irene. Tenak man nag-shower biit. Sige lang, Ray. Kayla, makamu ka pala ka ni ipagtubim ha. Wan manong. Adto pa ti pansit Irene. Di ka ko magbabainuan. Ipagpabalay mo. Adto pa ti drinks mo. Mabit lang ha. Karga ak ti basom. Ala, siya kon Kayla. Ha? Nakababain pa'y kitin kan ka. Itaypay lang as-asikaswan na. Awan mo't sabsabali. Tagbalin kanto nga ipag ko. Iso adi ka ko magbabain. Ipag Irene. Ipag ko na ako nata di tanto maalat turong na. Agyaman unay kan ka, ipag Kayla. Nagsingput ka. Nagasatak. Takas kan ka ti agbalin nga ipag ko. Kaaduan ngamin nga amamok na ikamang. Ket saan da akaalaan dagiti ipag. Wano katugangan da. Nadlaw ko nga na nasingput ka, Irene. Iso ang magustuhan ka launay nga agbalin nga ipag. Nanang, agnaudan dito balay ni Irene. Ha? Apay, agdan na kayaw, adi kay pa'y nagkasar.
Ada yung amin iji balay da. Mabanugak ngagbiyahe no kas diya sarong karak iji balay da. Nangro na no aggapo akiti trabaho. Agad adda kayo Agam na sa isaya at siguro nutulagan tayon ti kalay sayaw, Ray. Takas tamo lang agkuy-kuyog kayo. Wala nang. Pagsasaritaan tayo di kasarmi. Hanggang saan kumapay nga ita. Ta nayunak pa iti urnong ko. Amangan ngamin no agkurang. Kat mabalin mo't atulagan tayon ti kasaryo. Para inton umay atawon no isaw. Tinapatag, matulagan ti panagsimpayo, anak ko. Kaila, inak agtrabahon. Makaamo kayo niti balay ha. Agluto kayo to niti pangaldawan nyo. Ta mapan kanong bataglako ni nanang iti palengke. Wen manong, di ka madanagan. Tsak baybay antinobiam. Ilutwak iti naimas asidaan. Aduma iti may luto jerep. Di mo ruwaman nga agsenyoritan ni Irene. Ta jak kayat ti kasta. Agtinulong kayo. Ay na, baybay am kadila ang agrelax dito'y balay manong. Uri agil iladlat aramiden na. Awan problema kanya. O sige nga ron, mapanakon. Tanay, aldawan. Ang mga numatrapik at maladawak iti trabaho. Irene, nakaluto akon. Mangantan. Nagtimpla akmatan iti justa. Ala, apay adinak inayaban. Tadwata kumaan nagluto, kaila. Saanen? Jacket na mabannog ka. Amangan no madadaal tapintas mo nagtrabaho ka. Mamin anumot lati agluto nga Basta jak kayat nga agbannog ka, Irene. Ti kayat ko, agbalin ka prinsesa dito'y balay mi. Agyaman na kaila. Nakasingsingpot ka gayam nga ipagtubi. Nagasatak, takaskan ka ti agbalin to nga ipag ko. Gaputamok mo anasingpot ka, Irene. Numadlaw ko anasingpot ti tao kanyak, syempre nasingpot akmat. Angam no swapang kanyak ay, nakarkaro pa ti swapang ko Anya? Mala, mangantangarudan kaila. Umay ka, Irene, tay turog tapay. Mayat nga minti maturog no kalkalpas anangan kat. Uray ta nakapalpata matan. Ha? Ay, wala kaila. Makikainda akon anito sila diyo kan ni Manong ko niya. Kaya't ko nga minti adda kadwa na maturog no kastoy nga aldaw. Tano maminsan, kasla mabangbangungot no kwa. Sige, agida kalat na. Awan mat dakas na. Agpada tamat ababae. Kawan mat. Maragsakan ak nga ron, tanagbalintan ak close iti tunggal maysa. Ipagtubi. Wan nga ron. Nagasatak ka talaga. Tanasingpot nagbalinto nga ipag ko. Mala, maturog tangarudan, Irene. Napadanda Irene kan kaila anak ko. Awan damo manan dito'y balay. Napanday di plaza na nang. Anda ka no mapandagatangan. Amangan no marabyan da manan asumangpag. Basta rumwarda, marabyan da. No sa dino lang ata ti papananda. Wagwagan ti ayo yang dagijadwa na nang. Mayat mati kukuyugan daan niya. Very close damutan iti tunggal maysa. Wen nga ron, ba nagapakaragsakak, ta agkaalaan da nga agipag. Agkatunusan da. Ken addan adlaw ko ken ni ading mo. Manipod addan ni Irene dito'y balay. Kas lagi magat nga agdalos-dalos ken aglaba. Pati agluto ken naginaw. Mabain siguro kan ipag na ananang. Kat kasanaw, tulagan tayon ati kasaryo ken ni Irene. Tani agdandan na kayo. Wala nang. Kastamot lang kung matibagak ka na kayo. Ala, pagsasaritaan tayo nga rodan ti kalay sama iti NOBIA. Ay, nukasta? Agkasar kayon, Manong? Wen, kaila, tapno malpasen. Kan tapno agbalinan na legal ti panagdanami ka ni ipag mo. Di kanto nga taagbabawi amang ikasar ka ni Irene, Manong. Anda nga minadlaw ko ama di nga ugali na kat. Ha?
Di mo la kuman sasawan kan kwa na daytoy manong. Ngam, nadlaw ko nga daw gali na ama naging bubukod. Anya? Kan saan la dayta? Nalaka maawis ti atensyon na no makakita iti gwapo. Anya? Ay, panagkunak manong agbabawi kanto no ni Irene ti maasawam. Iso ati makunak ket uray saan sapay ti kasar. Nasingpot-mot di nobyak ti kunaka din ka. Ay sus, pudno anubiyam. Ngam amangan no mas amamok ti ugali na ngam sika. Kada kami ti kanayon nga agkuykuyog. Pasaray matiliwak pa nga agbuy-buya iti matsyudan sa iti cellphone na. Anya? Iso adi kag darasudos amang ikasar ken kwa na manong. Amangan no aglalakin to kiti. Narigatan. Apay, desidido ka na makikalay sa kanimanong ko, Irene? Katun akayla, may mayat matlaang no kasar kamin. Ngam adadi mo ang mga ugali ni manong ko. Ha? Para kadatalaang daytoy awan. Di mo ibagbagakan ni manong ko nga imbagakan ka. Ha? Anya dayta? Ay, agkari ka pa adi mo ibagbagakan ni manong ko Ha? Sige, Juan. Jack ibagbaga, promise. Adda nga min ugali ni manong ko adi mo amo. Nalaing agimon day chay. Anya? Siyempre, di mo pa'y unay madlaw ita. Ngam ay na, grabe ti kinasiluso na. Agkabil pa'y day jay ano sumruti kinaman nangimon na. Gano makainom ti kabsat ko. Agwala, kumarit, agdadali ti kagawaan. Anya? Kastaya? Ni, Jack amo dayta Jack pa'y ngamin nakita na ginom ti kabsat mo. Wan atalikliklikan na ti arak, tamo na ti stel na no nabartukan. Isong agpanunot ka na imbag Irene. No siyak ti sika, liklikam laangan ti kabsat ko. Sapay imanugot ako na pagsasaritaan tayon ti kasarmi. No kayat mo, umadayo tapay laang. Tapno maliklikam ni manong ko. Kayat ka nga ilisi iti mabalin na pakaysag makam Irene. Nadlaw ko nga min ti kinasingput mo. Iso nga isaksakit ka. Ay sus, sayang ti masakbayam no kas ka ni manong ko ti pagsagmakam. Kayla? No kayat mo, agbakasyon tapay laang. Agpakada ta iti kabsat ko. Ibagatang agbakasyon ta iti sumagmamanong aldaw. Kwa? Alan, urag sublitan tumulang. Ano kaskasano? Basta agbakasyon ta iti uray makalawas. Mapantay iti lugar ti maysa kadag iti gayem ko. Libre ti panagnaad tayo jay. Tanasingput day jay gayem ko. Sa dino ti pagbakasyonan niyo? Ijay lugar ka no tigayam ni Kayla, Ray. Di ka madanagan manong. Jak baybayan ni Irene ijay. Ipapas mi pa'y tagpasyar tasan kayo pa nagkasar manong. No may kasar mo ni Irene ay sigurado asaanan ang makarwar. Nang runan wag sikugan. Nga lang aron. Basta agawid kayo adagos Di kayo agbaybayag iti papanan niyo. Magustuhan ka di matlaang dito ang lugar, Irene? Juan, presko ti angin dito Kan asidag iti baybay. Kasla nagmayat ti agnaad dito Mabalin mo't no kayat mo. Dito'y tan nga agnaad. Adamot pagyananta dito iti libre. Ha? Ala, agidatan ta maturog tan, Irene. Sige, ay na. Kasla nagmayat ti maturog. Presko ti angin no nakalukat ti tawa. Ala, dumandun ka nga ro diti abay ko, Irene. Ay, malaminak mo dun. Agin narakop taman. Ha? Umay ka, Irene. Ay, nagbanglukan. Nagirot mo ti panangarakop mo kanya kon Kayla. I love you, Ipag. Ay, stay. Irene. Ha? Anyang I love you date na Kayla. Ay, iba't anak man. Diyak makaangas. Nagirot ti panangarakop mo kanya. Sorry, Irene, Ngam, nabayagan agayatakan ka. Ha? Anya ka din dahit ang ibagbagam Kayla. Basta ay ayatan ka. Jack, itulok ang maikasar na katikabsat ko. Shakti para kan ka, Irene. Ha? No kasta? Lakyan ka, Kayla? Ay,
Kababain man nga klunan ngam day tatipod no. Lalaki tirik na Irene. Kat sorry si katinakarik na kiti kastoy. Sapay ko mata maayat nakmat. Kailan? Apay nga awan matan dagi jay dua anak ko. Ayanda ka nun. Apay adida mo la agawi dun. Dahil tangarot ti pakariribokak nanang. Ngamin, jak makontak ida. Naka-offline da ngagpadpada. Jak makontak ti numero da. Nay, apayan nga eh. Ay makapadanag mo't dagi jay at tao. Jak makaid na nanang. Jak amo ti pang surutak ka na kuada. Ti kamalik. Jak dinamag no sa dino alugar tinapananda. Ala, sapay ko mata na saya at ti kasasaad da. No sa dino man ti ayan dayta. Ray, apayan. Anyat mapaspasamakan ka. Apay nga intupak mo ti cellphone mo di talamisaan. Bagiti awanan bain. Apay. Kita nyo ti post dyan akyo nanang. Anday ta. Ha? Dakay lakan ay rin. Aging inarakop da. Kat adapay ladawan da anagin nagag. Na, hanya ti kayat asawan da ita. Apay akasta. Lakyan ni Kayla nanang. Kat inagaw nan ginobyak kanyak. Anya? Hello, Nanang. Hello, Kayla. Ayan yon. Apay, awanan plano yung agawid. Kanapay akas jay timpopos mo iti FB. Agsangsang iti kapsat mo. Pakibagaman ka ni Manong, Nanang. Sorry. Ngam, agin inayat kami ka ni Irene. Saan anasaya at day tangar aramiden yung anak ko? Agawid kayo kiden. Isublim ni Irene kin ni Manong mo. Saan, Nanang? Saan na nakayat ni Irene ni Manong Ray? Siyak ka nun, tayayatan na. Anya ka din day tangar aramida, manak ko. Sorry, Nanang. Nabayagan nga inlimad ko dahito akin na tao. Itaak lang amin anay kan itituro da mangipod no iti amin. Sapay kumata maawatan dak. Wan, maawatak no anya man ti kinataom. Ngam ti panangagaw mo iti nobya ti kabsat mo ti jak maawatan. Jak kayat nga aga pa kayo nga agkabsat. Iso apang nga asim anak ko. Agawid kayong. Wan, Nanang. Agawid kaming tumutlaang. Ngam saan pa'y lang nga ita. Narabyan ka manan asimang put, Irene. Nagkapam ka diya talaga. Ijay nga rod balay tigayim ko. Ibaga man tagpaiso kanyak. At dalalaki man niya. Wan! At dalalaki! Anya? Makaumati kasta ngay bagbagam. Manipod nagdanata. Managatap kan. Managimon ka nga uray awan mo't madi nga aramida. Iso apinay paisok man laangan. Anya? Awanan kay tibain. Di nakabilan tamasikugak. Ha? Dakis ka itinobyo no dangranak. Adda di tarwar ti boyfriend ko. Umay ko laalaan dagiti kawas ko tapumanaw akon. Sumurot akon itinobyo taagkasar kamin. Anya? Naimbagmantan agawid kamutlangan Kayla. Manong pakawanan na kuma. Nagbasulakan ka. Sorry. Kanya tinagbasulakin ka. Apay anaramid mo ti kastoy kanya ka. Awan basol mo, Manong. Siyak tinagbasol. Yung awanan. Nagsina kamin ka ni Irene ta nakiasawa ni ti sa Bali. Anya? Pinanawan nak, Manong. Si Morotan iti lalaki anak kasi kukungkuana. Anya? Sorry talaga, Manong. Sapay ko mata mapakawan nak. Pagbabawyak tigas tiyeng inaramid ko.
Kasano kami pa itan iti anak ko, nanang. Pinanawan na kami ti amana. Ala, di ka nagsagit, Judy. Di mun sangitan ti awan serbi na nga ama ti anak mo. Ti anak ko ti pampanunutek. Kaasimat. Awan madakkelan na nga ama. Anyat mabalin mo ngay, no talaga nauman ka na kayo. Nakasapol siguro manan iti sabali ang babae. Talaga ang babae, roday jay alalaki. Nanang. Malala, di ka madanagan. Taaginggat ka ba ilak, tumulong ka na kayo, iti anak mo. Saan kayo abay-bayan? Kat ag tinulong ta, anak ko. Juday, agrubwat ka. Rubwatam ti anak mo, tamapantayo ijay ili. Ni, anya taramidan tayo ijay hilay. Umay naktulungan nga aglako ijay pwesto Tasabado ita, ado ti aggatang no kastoy nga aldaw. Imbag no saan nga agpapaanawa ti anak ko ijay. Ay saan? Taada tay basit pagay ayaman na ijay. Adda tamot amang bantay ken kuana. Nanang. Di ka kadi agsadot-sadot. Masaapol nga aggagat ka. Tani, agmay-may sakan amang biag iti anak mo. Pinanawan na kayo nga rodon ti ama ti anak mo. Uray ko man umangted iti suporta ti ubing. Agam saan met. Takasano, nagadumot ti putot na suportaran na. Hanggang malala, may amon day at tao. Nalan, agrupot kayon. Tapno makaadu tayo anak ko. Nung napaturog mo ti ubing, umay naktulungan dito yun Oy, Judy! Na, maturog ka matad! Wakaturturog ak nga ron, nanang. Ay na, bigbigat ngam kasta ti jar mo. Ay na, bumangon ka dita, tao may naktulungan nga agikilo ka dagiti nateng tani, ado ti aggatang. Uwan, nanang. Sagmamano, ti may sa kilo nito yung okra, Manang. Ay, 30 day tamay sa abandel, sir. Mano ti alain nyo? Sige, ikan na kiti upat a bundle. Sige. Mabitlaing, sir. Nanang. Anya taramidak. Ala, tulungan nak amang ibalkot itigat-gatangan ni sir. Ay, damot na pintas sa balasang akanwa, Manang. Anak mo? Owen, sir. Anak ko. Sige, agsubliak to manan. Manipunita, dito yun ti paggatangak itinateng. Ay, nagmayatan, sir. Nagagmaw, jay imbagada jay alakay, anak ko. Agsublinto ka numanang nga umay gumatang itinateng alakot, Wen, nangag ko, nanang. Ay, mayat sakit to'y blouse ko ita, Ha? Anyat kayo tiyo asawan. Magbagay ko nga minto'y blouse ko ita, anak ko. Iso nakayawan siguro day jay alakay. Ha? Madlaw nga ada kabailan na itibiyag, anya. Wen nga ron. Asino nga taday jay, kan taga ano? Njak man abo. Taga dito'y mula siguro, Takunana mo't nga agsublin tumanan. O di kayat naasawin day ta. Asidaglaang tibalay da dito'y. Sapain ta ti umayag lako no bigatwan. Ta abagan no agsublimanan day jay anak ko. Sa bali tinadlaw ko kuana ka. Kaslada sa bali akayat nasawan ti panangis-isem ken panagkit-kita na kanya. Ha? Agrasamot kanya day chay alakay. Agraraman kayo mo. Tila ibagbagayo. Bakbakutan kayo. Imposible mo't Ay, tawon ko lang ti bumakbakat, Judy. Ngam no tilangak, ubingak pay. Nalalaingak tupay nga agporng mangam sika. Feeling yun lang day tananang. Assuming kayo mo. Hello, good morning, Manang. Ay na. Kung nagtupay
Apay kita masapa ka nga umay makitsenda ita, sir. Good morning, met. Awan, ta umayak gumulpi itila ko yung anateng. Aywan, apay kasla awan met kaduamita. Ayan tayo napintas nga anak mo nga eh. Sumarunudan to iti anak na inton madamdama, sir, ta aglabapay ka no. Ha? Anak na? No kasta, adan asawa di napintas nga anak mo, Manang? Naganak abalasang jay anak ko, sir. Ta pinanawan tinakasikugken kwa na. Kasta ka ni. At subliag to nga rod no madamdaman niya. Ta inakpay gumatang iti ikan di tabanger. Sige lang, sir. Awan problema. Agsubli ka, Urayin ka, sir. Okay, Manang. Hustong to no adan jay anak mo. Sige, sir. Naglukod. Jay samot anak ko ti kursunada na. San samot asya. Napintas mo to'y blouse ko ita. Sabong-sabungan kan fitted. Nagseksi ak nga raw iti day to'y asuot ko. May mayat mo to'y blouse ko ita nga medical man. Medyo pinuskol ko pa iti lipstick kan pulbus ko. Hey, sapay ko ma, taatap ko laing day to'y. Sapay ko ma. Tasyak, ti kursunada da ijay alalaki. Hello, ading lapsat. Da kayo matgayam, sir. Sa imbag ta na uray kamot lang, ading. Adaytan ko ken ka. Atoyo, nag-grocery ak ngamin itay, ket inlak aman kayo iti anak mo. Kastamatan ka ni nanang mo. Ala, apay nga ikanda kiti kastoy, sir. Nakababain. Nasawa nga minti inam kanya, sitwasyon nyo iti anak mo. Pinanawan na kakano, tinakasikugkan ka. Putno ka di? Uwan nga rod, sir. Nakasagana ak amang tulong ka na kayo nga agina, Judy. Ngamin, agayatakin ka. Ha? Mamatyak launay ngamin, ti ibagbagada. A love at first sight. Ay na, pasensya, sir. Napaanak lang nag-CRB8. Nagsubli ka mo, gaya man. Anyat ka tangam, sir. Nagsukat kay manananang. Nangalaan nyo di tabado yaw. Ay, di mo mo't ipadlaw, sir. Anyat gatangam anateng. Apay, di ka malamin di tabadom, Manang. Nalameg ti panawon nita, ngam nakatsyub kalaeng. Ay, na. Dagaan yun nakot. Ay, nairwama kun iti kakastoy a klase ti bado, sir. Kasta? Sige, manggulpiak nga ron iti lakoyo anateng. Tapno maibos adagos ti lakoyo. Ay na! Thank you, sir. Anya anateng ti gulpin nyo, sir. Mabalin ka di, madamdaman ton. Awisak ko mabiit to'y anak mo. Tain kami mangan iti restaurant. Apay, siyak ngay, di nak-awisan, sir. Akit sika ano umay ka, Manang. Awal problema. Umay kalata. Sige nanang, da kayong timapan. Tasyak dagbantay di ti pwesto. Sige nga, Rod. Ala, duwatan amapan mangan iti restaurant, sir. Ta itik outan talaangan ti anak ko kan ti apu ko. Ay, si kalangan tiagbate. Tabantayang pailaang ti apu ko, Manang. Ni Judy, ti kayat ko akadua. Itay pa'y lang di kay matagtagari. Apa yan? Nakamisuot kayo pa'y. Kaslada kagurayo. Kay, at nga tinagsarsaritaan nyo, iti dayjay alakay, Judy. Ay, agar-aram nga rod nanang. Anya? Kunakman no siya ti kurso na
sigurada na. Siyak nga rod ka, no. Nagloko day jay alakayan. Impurpur maak pa'y iti husto. Gamsi ka magayam ti pagbawigan na. Agam mala. Jak ipilit ti bagay. No talaga di na kaya. Ti importante. Sika tinagbawigan na. Baknang day di alakay, nanang. Wow, madlaw nga ron abaknang anak ko. Adda ka no business na. Naglugan kami iti nagpintas alugan na. Aya. Ay na, mayat nga ron anak ko. Aklonam nga rodan. Ta sigurado, pumintas to ti Biagyo nga agina. No iso ti pakiasawaam. Huray lakay ditan, basta nabsog ti bulsana. Ta sigurado, di kanto agbisin ni ti sidong na. Pampanunutak nga rod ti masakbayan ta anak ko, nanang. Nagkari ano iso ti pakiasawaak. Ipaay na kano amin nakasapulan mi nga agina. Ay mayat nga rod no kasta. Ay na, di mon ipaybayag ti panangaklon mo kadkwa na anak ko. Tama nga no makabirok iti samaling armod na. Sige nga rod. Aklo na kung no sumaron no nga agkita kami, nanang. Oh, thank you, Judy. Di na kong pinarigat na nag-aramkan ka. Basta tay nagado akarim kanyak Marco. Di na kami baybayan iti anak ko. Ipaay mo amin na kasapulan may. Wen, pag-adalag to ti anak mo, aging ga iti kolesyo. Agyaman nak, Marco. Okay, kasano? Agawin ta ni Jibalay may tayam ab mo kay ti anak ko. Amangan no di na kaya taparakan ka ngay. Suportado da jay tan yaman na pangedeng ko. Isong awan ti rumbay nga pagdanagam. Ala, saysaya atom nga rod ti panakilangan mo kan ni Marco, Judy. Di mo sayangan day tagundaway. Taman manon ti kasta. Nagbalin kanton nga instant back nang nukaskas ano. Tabak nang jay pakiasawa. Wen ananang? Uray medyo nasakit para kanyak. Medyo matudok basit to'y puso. Taninamnamak asyak ti armen ni Marco. Ang inkarigatak nga inaklon ti amin. Ta ipagpagapok nga ron iti apo ko. Ay na, bakit kayon? Kastapay lat pampanunutin nyo. Ipapuso yun kanyak ni Marco. Ay na, di mo man matsang ka ulit nga ipagpagaday ta bakit? Ubing pa'y nga ron tirik nak mate. Ha? Isu ano, adagaram kanyak akas kan ni Marco abak nang ay aklo nag-adagos Judy, sweetheart, is only Floro nga anak ko. Floro, iho, is only Judy. Tiyagbali na may kadwa nga inam. Naimbag nga orasyon, nana. Ha? Ay, di nakawagan iti nana, tagkatawunan tala siguro. Nana, kunak ta nobya nakakat nga rod tiyamak. Ha? Uwan mo't nga min, Judy. Mamapay kit di ko ba, tiyawag na kan. Ay kwa, isan pa'y lang, Marco. Tasan tapay mo't nga agasawa. Sige nga rod papa. Nana Judy, panawan kayon, tanda pa'y papanak. Sige, iho. Baro pa'y dahi nga anak mo, Marco? Wan, awan pa'y matiyam amo na ang nobya na kanyak. Apay nga tangay ka nagtarmot. Wano napili iti babae nga arman na. Yak amo iti na anak ko. Paglaklakay samot ten na baro. Angam, kasla man nagbabain mo't ngamin. Di nan samot ang mo tagaram. Sayang di kinataer na no agbaak. Ay ket, makamo mo ten ano, kaya't natagbaak. Yak mabali na pilitin ng mga sawa, no talaga di na pa'y kayat. O anya, sweetheart, itulod ka ni Jibalayo? Maturugak sa diti balay yun, Marco? Sigurado ka? Ang mga no sa pulin na katianak mo? Saan? Tadamot ni nanang kwa kadwana?
Alakad, makamukha nga ron, Judy. Floro, inyagan kay tigatas mo. Intimplaan ka. Ha? Ay, agyaman ak nana. Mabalin ka di. Di nakawagan iti nana tao bingak pay. Agkataunan talang. Ha? Ay, kwa? Pasensya kan, ngam respeto kla day ta. Ta nobya nakakat nga rod ti amak. Basta Judy kunam kanyak, Floro. Aywan, madamag ko man lang. Awan ka di pa'y plano ang mga asawa? Ha? Eh, Madlaw ama nagbabain ka, Floro. Siguro, mabain ka nga agaram anya. kwa? Amom, awan maalam iti bain-bain. Pagbalinan na kalaabaak day ta bain-bain. Sayang ti kinataer mo no di ka mga asawa. Masayak ti bukot mo, wen? Saan, Judy? Amang ano makita na kani papa. Kat anya pa ti panunutin na. Di ka madanagan. Nakaturugan ti amam. Diyak pa ngamin makaturog. Iso arimwarak pa'y laang. Ha? Ay sus! Ado ti lami isti bukot mo Mabit lang, wen. Inakalaan tay lana. Ta iso ti pang masahik kan katane. Ado ti lami isti ti bukot mo. Ha? Kaya't maamasahiyak ti bukot mo? Ay, kat makaamo ka, Judy. Nanang, uray sublatan yun san ni Marco. Sublatan na sasawab mo. Jagayam kayat tila kaya pakirelasyonan. Wano pakiasawaan. Jak kayatan ni Marco. Sinakon. Anya? Apay ngay. Sapay inaklon mo. Inaklon mo pa'y kat nga rod no sinaamot lagayam. Kamamiris ko mga minadyak gayam kayat tila kay. Anya? Ay nagluko kan. Kad naimbag ano kayat nak ni Marco. Ubing samot ti type dayjay. Kat ilakad kayo ano kaya iyo. Ibagak ta ibawin na kada kayo ti panagayat na kanya. Kasanod no di na kayat. O di sayang ni Marco. Imbes mayat ko man ti Biag mo kan kuana. Di kay madanagan. Baknang matlaang ti pakiasawa akto. Ngam ubing nga adayo ngam ni Marco. Di na kumamat sinaan, Judy. Ayan niya kamatin. Pinangnamnaman naklakadi iti awan. Sorry talaga, Marco. Saan kagayam ngay ayaton? Apay nga ron ngay naklunak. No sinaan nakmatla dagos. Sana bale. Saan tapay mo't ang nagkasar? Di mat ano nang itaarapapta. Ang kasarta, kalpasan na. Agipatakder tayo ti sabali abalay tayo iti anak mo. Saan nun? Lipatan mo day tang arapaap ta, Marco. Sorry talaga masapol nga agsinatan. Kano kaya mo? Ibawing mon kanina ng tirik ng kanyak. Ha? Nabayagan a crush na katinak. Isulangan ti pakasaram. Agyaman naktapin at gam ti awis ko, Floro. Apay ka di, Judy. Ano di ko na mapagsaritaan ta? Kwa, amok ngamin aman nagbabain ka, Floro. Amok kayat mo matan ti maadaan iti nobya. Saan? Ha? Ang sakbay na. Kaya't ko pa nga ibagaan nagsina kami ni iti amam. Kat nawayaak manin ita. Ha? Apay nga yan nagsina kayo? Sininaak ta. Sabali ti kaya ko. Ha? Kat tangay mabain ka nga agaram. Siya kung tagaram kan ka, Floro. I love you. Apay kasta ti bagbagam, Judy. Amok nga damo pa nagustom kanyak. Aminam day ta. Tanadlaw ko day taken kay di damo ta tinagkita. Ha? Kwa? Please, Floro. Aklunan na kun, tay kasar na kun. Ay ayatan ka. Sikati kayat ko pakiasawaan. Saan ajay amam? Nana Delia,
nobyo ni Judy nga anak yaw. Nagsina da kami din, balasang ko. Anya? Ay la, nagbit mo tayo. Kaano la edi naadaan da iti relasyon? Jakman amo iti dayjay nga anak ko. Sapay baknang sa kano jay lakay anubyo na. Uwan nga rod, nga may. Jak amo iti dayjay a Judy. Agala ala ti panunot na. Di mo't umuumayan ni Marco ijay pwesto anak ko. Napasakitan sa ngamin iti husto. Umay tumutla ang dayjay nanang. Sana balay tayong bagakidikan kwa na akrasyo. Patya kasarungkaran na kay to dayjay. Sinayang mo ti gundaway, Judy. Imbes abumaknang kan pinaluspo sa mat. Di kay kadi madanakan. Tabak ng malaang di mga sawan to kanyak. Oh, asino day taaya? Basta, mamuan yun to. Ibagak tuno da kami, nanang. Hay, ading. Ha? Ay, mabigbig kayo, asar. Ta kayon samot tay nobyo idin ni Judy. Akaaruba may iti pwesto na dito'y palingkay. Well, siya nga rod. Diya akong gumatang lita pwesto na tayo nalilaw nakmat da dya, Judy. Ha? Dito'y pwesto, ti kayat ko apaggatangan, ading. Ha? Ay, mabalin lata, asar. Damag ko, balo ka. Pudno ka di? Owen, sir. Awan pa'y nobyom? Narigat ti pa nagbiag itan, sir. Jakon makiasawa. Mabalin ka diti, agarem ken ka, ading. Kursunada ka ngamin. Ket agbirbiro ka kitya sawaeg. Tay napudno a babae. Saan amanangan lilaw? Damag ko ngamin anasingpet ka kano, ading ko. Ha? Ay, dayjayan ni Floro. Rimwaran manipod di tayan tinegosyo da. Surutak man. Kasaritak manan. Ay, papuskulagan ti rupak. Tapno matin nagtirik nanan kanyak. Oh, nabayag ka ka din nga gulay, honey. Sama to na yan. Sige, mapantan ni Daddy ko, Chef. Ala, Okay, honey. damag kayang karelasyon na. Hani na dayjay. Pada na mo't lalaki. Bading nga ta ni Floro. Anyat pampanunutom si ka, Judy. Ay, jay lalaki amang ikasar ko makanyak Napurnada mo, nanang. Anya nga, di sinayang mo ni Marco. Ay, agsubli ka ken ko, anak. Ibagam nga urnuson yun ti amin kada kayo. Jakmut ngamin maura yun asarong karanak. Ken sabali pa yun, ti paggatgatangan na itinateng. Ijay kaabay ta pwesto. Kababain samot. Damok ngamin ka kayatan ti lalaki kayat ko pakiasawaan. Saan magayam? Kunak naman nagbabain laang. Isu nga awan nobya na. Isu asyak ti nagparik na kankwana. Ay, pada na magayam alalaki ti kaya na. Nanadilya, umay kayon to intun kasar ko Ay no kasta, makiasawa kan balasang ko. Sino nga iti pakiasawaam? Ay, ni Marco nga ex-jay anak mo, nana. Anya? No kasta. Kababain man nga ibaga, nana. Day tati agpayso. Awan mo ti plano ka mga klon kenkwa na iday. Ininot mo ten, natin nagtirik na kenkwa na. Isu nga ita, ikasarnak ka noon ni Marco. Ay, nagkasat ka mo ten balasang ko. Alakit, congrats Nukulada nga awan, di ka makawawat? Judy, apay ayang nga ung taman ng tanak mon. Ay, kasano? Sana makawawat. Anda nga mini pagpagatang na, kawan nga may gatang.
Ay, si kantumot ngamin. No di mo kumasinинaan ni Marco, sika kumaitan, tinapintas ti Biag na. Uwan nga ron Nakapapal jakin ko iti kabay tayo apwesto. Nagmayatan ti Biag na iti sidong ni Marco. Di lagpas pa siya tararamidon da. Sika mo ngamin. Di ka nagpampanonon. Nala, baybayan yung tinapalabas nanang. Talaga siguro asan ada kami ti agkagasat Tulungan dakit di nga agdiskitar iti kwarta nanang taga-brodak man. Bantayan nyo ti anak ko. Tay karigatak ti manggad iti sabali apagilyan.